Yesu nashimwe cyane bene data. Reka tuganire ano magambo makeya. Iyo umuntu apfuye cyangwa se iyo ari karapfa, buriya amaso y'umubiri ntago aba kibona, ahubwo aba ari mwarabonesha amaso y'umwuka. Rero ibije kumutora arabibona, nimba ari marayika aramubona, nimba ari bya bindi by'ikuzimu arabibona. Iyo rero umuntu apfuye ari umukristo, marayika araza akamutora akamujana. Ariko iyo umunyabyaha apfuye, babandi bambaye imyenda y'umukara baca baza mbese kumutora kubera ko babajanye uwabo. Rero mwene data, nurye nunywe mbese niwinezereze, ariko wibuka ko iyi si uzayivamo, kandi utibagira kumenya ko umunyabyaha azarimbuka n'umukiranutsi azagenda mu bwami bw'Imana. Rero mwene data, wewe ninda azagutora niwamara kuva mu mubiri, icyo ni kibazo kandi inyishu ni uyifite. Inyishu niwe uyifite. Benshi ntago bashaka kuva mu byo barimo barakora bibi, kandi bazi ko ibyo bibi bizabarimbura, bakaguma bakora bibi. Yamara umunyabyaha niyapfa, ikizaza kumutora kizacyambaye imyenda y'umukara, kandi hariya bizabikujanye. Rero yewe uzaba ugiye kurira, nta guseka kweri muri gihanamu, nta guseka. Reka ndabatera inkuru. Ariko ni inkuru yambayeho, harashize igihe ngewe nararyamye. Urumva niyo nkuru imaze igihe kirekire. Ngewe nararyamye, yewe cyandarota inzozi. Ako kanya mbona ndahantu ndi imbere y'abagabo babiri. Abo bagabo babiri bariko barashaka gufata intuze misumari ngo bantobore kuntuze mu biganza. Hanyuma numva baravuze bati ngo tumumaze hano imyaka 10. Aho hantu nkabona nta muco uriho, hameze nko mu bukerera. Simenye ko ngewe ahubwo ko ndi kuzimu. Ntabwo nari nzi ko ndi kuzimu, ariko nabonye hari mu bukerera. Hanyuma ndarira. Rero ndakubwira mwene data, muranyumvise, ndarira. Iyo ngyo ndarira, ndasenga. Ndakubwiye ndasenga. Bafata igisumari kinini cyane, barafata mu gahanga kanjye, baratobora, kiratunguka inyuma. Urumva, nta no gupfa, nta n'amaraso, nta niki, gusa narababajwe. Hanyuma ndarira cyane, ndasenga. Ubwo aho nari ndi mu nzozi, kandi ni kera. Ndasenga, maze gusenga cyambona umuco urashe. Hanyuma ndeba uwo muco, senga ndeba uwo muco.
ndakubwije ukuri uko navuye iyo ikuzimu ntako namenye. Nibonye mbese navuye ikuzimu kuko bari bamaze kumbarira imyaka 10 kuzamara mu ikuzimu. Nawe wiyumvire imyaka 10 ispirit yanjye iri kuzimu, umubiri wanjye nawo uri ku isi. Ndakubwiza ukuri mwene data, narahabonye Imana narayibonye yo mu ijuru, yaraje kunkuriye ikuzimu, yaraje kunkurayo. Mwene data nshuti, narize kumbi ikuzimu ni habi. Ikuzimu ntago ari heza. Ikuzimu nta mbabazi ziriyo. Imbabazi ni Kristo zigira, ariko umaze kuja ikuzimu hariya nta mbabazi ziriyo. Nubwo usaba ikigongo ntibakumva. Gusaba ikigongo uri kuzimu ni icyaha, kubera ko abariyo bose n'abadayimoni. Abariyo bose n'abadayimoni. Yamara mwene data uri muranyumviriza, bivanye n'ibyo nabonye kandi nari nsinziriye, atabyuvuga ngo napfuye, nari nsinziriye. Ndakubwiza ukuri nahaboneye ibintu bibi iyo ngiye ikuzimu. Ikuzimu ntago ari heza mwene data we. Ikuzimu nabonye ari mu bukerera, ntago ntihabona. Icyo nakubwira cyo mwene data uri muranyumviriza, nukumva uruhungu udapfa. Ngewe ikuzimu maze kuhabona. Reka ndanakubwire, hari n'igihe nagiye gutemberezwayo, ikiganza cyaraje gikora kunuzenye ku gakomokomo hano. Sinzi ukuntu aciye mera nk'umuntu asa nk'usinziriye, sinzi uko byagenze. Ikiganza sinabona umuntu, ariko ikiganza nicyo cyari gifashe ino ku gakomokomo, ariko genda kirantembereza kintwara ikuzimu. Kimaze kuntwara ikuzimu, cyasanga hari ikidayimoni cyari kiriho. Mbese nari ntwawe ngo ngende kugwana iyo ngiye ikuzimu. Reka ndakubwire, nabonye kandi ndakubwire mwene data, ikuzimu hari ibyumba. Najyanwe ngera ku muntu uzenye ku kigabo, hanyuma icyo kiganza kirampagarika aho ngaho. Kimaze kumpagarika aho ngaho, ntangira kugwana n'icyo kigabo cy'ikidayimoni. Turagwana, ndagitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Maze kugitsinda, numva cya kiganza kandi kinkoze ku gakomokomo, kiranyoboye, kiranjanye, kimvanye aho ngaho, kiranjanye. Ako kanya numva meze numva subiye mu mubiri, kuko ngarutse naciye numva meze nk'umuntu atarari mu mubiri. Numva subiye mu mubiri nako mu mubiri. Ncamenya ko najyanwe ikuzimu kugwana n'iriya dayimoni. Hari dayimoni nari nagiye kugwana nayo. Reka ndakubwire mwene data, ikuzimu ntago ari heza. Ikuzimu si heza. Yamara icyo nakubwira cyo, uburi n'ugutwi niyumva icyo Umwuka abwira itorero. Ushatse watunganya ubugingo bwawe, ushatse watunganya ubugingo bwawe hakiri kare, urupfu rutaraza mwene data, urupfu rutaraza. Yesu Kristo arashobora gutinda gato, ariko ubwami bw'Imana bukaza kuri wewe
kuri wowe bukeneye wewe mwene data wewe ubwawe bukaza kuri wewe akaba ari we bukenera gutwara. Yamara icyo nakubwira cyo ukwiye kwitegura hakiri kare. Nutunganye ibidatunganije. Hari ikuzimu ntago ari heza. Hari ikuzimu si heza. Hari ikuzimu ntago ari heza. Rero igihe bari banciriye imyaka 10 ndi kuzimu di ariko Yesu ndagushima mana we. Ubu nyine abantu bari kuza gukomanga urugi wapi ntawo ufungura. Erega ni kera ibyo byabaye kera. Nigiye nagenda gutemberezwa ikuzimu ari kiganza kinjanye hari kera. Harashize imyaka myinshi imyaka. Rero gusa biguma ndaguma ndabyibuka kandi bimpa kwibuka ko ikuzimu atari heza. Ikuzimu ntago ari heza. Niyo mpamvu ndababwira nti nimba udashaka kumva ukiri muzima ngo wihane bigishoboka, niwamara kugera ikuzimu niho uzakumva. Rero uzakumva ko bimwe abakozi b'Imana bakubwira ko byari ukuri, kandi wicuze bitagishoboka ko ugaruka hehe ku isi. Icyo nakubwira rero ukwiye gutunganya ibidatunganije, kubera ko umunsi uraje ukomeye waka nk'itanure. Tugiye gusenga Imana. Wewe uri mu igurupe wagenze gute uyu munsi? Amagambo wavuze ameze gute? Ese umugabo wawe mwaganiriye gute? Umugore wawe mwaganiriye gute? Abana bawe wabaganirije gute? Ko ababyeyi benshi usanga bahaza abana, yamara uko uri kuramuhahaza umenya kuri kurakora ibyaha. Ababanyi bawe wabafashe gute? Ubwo ntabo wahahaje, ubwo ntabo wabwiye nabi, ubwo nta bantu wibye. Nimba ucuruza nta munzane wakase, ntago wibye abantu. Nimba uri umuvunjayi, mbese nta bantu waguranye ukabaka inyungu. Reka ndakubwire tugiye gusenga. Abantu bose bagurana bagenzi babo bagaca banabasaba n'inyungu, abo bose nta juru bafite, kuko n'abajura. Abantu bagira iki? Bibisha iminzane. Umuntu aje ugushorera ugaca ufata umunzane ukawukata ukamuha ibidakwiye, hanyuma wakaguha amafaranga yiwe akwiye, ariko wowe ukamubesha ukamuha ibidakwiye. Umenya kuri umujura. Nta bajura bibisha iminzane bazigira baje mu bwami bw'Imana. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu ahari niyicuze, wibuke ibyo wakoze bitanezereza Imana. Igihe cyawe niki cyo kwihana. Garukira umwami Yesu, kuko wamutaye nk'umwenda ushaje. Umwami Yesu waramukuye nk'umwenda mumushira hejuru ngo muze ngo mugende mutore kandi mwambare. Umwami Yesu mwaramutaye nk'inkweto ishaje. Mwene data muranyumviriza, nurebe ibyo wakoze kugira ngo utunganye ibidatunganije. We wa mugabo we, nimba uzi ko umugore wawe umuhahaza, saba Imana imbabazi. Wa mugore we, nimba uzi ko utumvira umugabo wawe cyangwa se uhaza umugabo wawe, saba Imana imbabazi. Ndabwiza ukuri, umukwe ageze ku irembo. Umukwe aje gutwara umugeni. Reka ndakubwire, ni witegure kugira ngo umukwe azasanga uri maso witeguye. Ngo muhore mukenyeye, ngo kandi amatara yanyu yame yaka.
dusenga Imana. Data mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, ndasengeye abantu bawe Uwiteka, bariya mwami Yesu Kristo babonye ko bakoze nabi. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo ubagire neza. Mwami Yesu, ya maraso wavira ku musaraba abeze. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, nta yindi mana iriho atari wowe. Ndakwinginze Data wa twese ubagire neza. Urakoze Data wa twese, sabye nizeye kuvyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha.